Jotono salkaham tineno bang select nalen chumla Dr. Vivek Bindrani biography ni kauk manosi nke bini story ni dio bini kauk mani dio chung stungi la nima nke bungles pofi nke abdi rono si chung nke trek ma chung lap mai mutung bini story dio abdi rono chung nelen ma kenai ke puila chung sinema se ke Dr. Vivek Bindra ke beta ke chomokar ke motivational speaker se abdi ke bino jalakari tui satnima abdi ke mkhabai tuneno snami tui satnima abdi ke kangal korim tumuni brekhe rangkhapu jawo aisa ke freedom phime nai abdi mani jilawo body ke strategy je kauk ti kahamri tui sanai hase bungkha nke bungba thake chomokar ungo abdi ke india wole bungba thake mung thanye tunai ha bro ke hase nke abono chung details ke nai bini mung khe bini mung so buno remo ke Dr. Vivek Bindra hiya buno remo angke bini samung bung samung tangmo bini profession ke entrepreneur angke motivational speaker angke CEO coach bodi ke bung tangi tongo abdi ke boro ke bini samung tangmo ma hana angke bung achaimo date ke April 5 1978 bung achayo angke bini tawo 2019 wo isak ke bini age no ne mo singke amne 41 years ka to ha angke tawo ke 2020 ke tinio 42 ro kuno ka sane ha abdi khong to bini 8 ro ke tawo bini bosi ro ke angke bini achaimo that achaimo place je bung achaimo jaga ke aboke Delhi se bung achayo angke bini high ro ke bini low ro ke 6 feet angke bini weight angke bung slim ro ke bu 65 kg angke bung pore mo college ke aboni mung ke MIT business college aboke Noida o angke bini education bung stungye bini pore mung maro ke MBA PhD aboni PhD po bung degree hasil khipya abdi ke bung PhD rono paipya abdi ke lekha ni jila o phokatha lekha kurumse abdi ke bini life no chunu unke tinyo bini life story rono bung struggle mo bung khopsi mo memor no chungnai chingke abdi ke sao somuyole Dr. Vivek Bindra pho mai ro ma chaya ke mai porjonto paila nei puja kuri khie bungkho khoksu mo hiya sao unke beta ke khokchi mo struggle phono bung mai ha ari sao unke tinio bung tawle bung beta ka success unge abdi ke bing nai thema ke bung ha tawle bung success mo arpho bung somuyole bung mic so ke abdi ke mai paichane porjonto puja kuri khie khokchi mo bung me pemose army tawa chung chini life no chung na singke chung bu kuma jang tung tawa mai ma chia khoksim mo de chung play tung ar ho le chung ka khu na hi chung se nei na o mami sike jesa ke chung kangal gori umphie tung pho kha matang ke chin thie thirum kha chung pho bus ka success mai ye joto no pang cham chu angkha bung MBA bung pore mo ke ST Jagber college mo bo college se bung por yo aboke Delhi bung por yo aboke MBA bung paipe mon yo go singke aboke PhD bung pore ha bung PhD pore mo ke MIT business college mo Noida bo bung abdi ke degree bung lakho abdi ke pore ye angke tawo bung bodi ke motivational speaker ong ye abdi ke entrepreneur ong ye angke abun khui pietre tinio bung borowo brong ni ba pandawo bodi ke kauti kahamri nai ke haung ye bung YouTube channel khusaya bung thamuni reason ke matase bung ke tinio India bo jotusu business thangye tonai manai jotorono bung nu moni ba pandawo 90% le chung business start ke abdi ke chung success maya ke fail thamon ba pandawo abdi ki niyom ba ase je strategy bre ke business no tori tuisa na himono bung ke sauta ye abdi ke bung tango bai no tinio motivational speaker abdi ke beng simo siak ne ha beng be siak mo bro ke bung ta ole
bungbai ku pha Oke, Dr. Vivek Bindra ke bini no bro ni maya no maya abadi ke bini ma ke bini mpa puilawo bini mpa ke tinio bung trai pangsnio se thuye thamon ba pandawo tinio bini mpa ni maya no bung maya ongye no khung abdi ke ma phawi tong no bung asu experience ya trai wo angke ya gom phathipe mon ya go singke ma butri kya klanola tha abdi kumon ba pandawo nuksi khoni maya abdi ke mam phani maya umono bung asu experience ya trai wo abdi ke bung khokchi mo me sabiye famous angke bini study complete khepaye bung CEO trainer ake leadership consultant ake motivational speaker ungphi pho 2 years kariye bung brok maya ake 2 years ni ya go ke bung brok maya ake December 2013 oke bung channel start khe ha arpho no bung success maya bung YouTube o English by ke samoni ba ye arpho bang balu thaya ke bung Hindi by ke popular Hindi by ke bung samon ba pandawo bo popular kunai company rono ke study kheye arpho jike bini YouTube channel abdi ke popular ha keborwo bung bini study ro paimon ya go se ke bung CEO trainer rong ke leadership consultant rong ke motivational speaker ro ke ungye abdi ke bung saute tanghar phono bung rai sapu 2 years abdi ke bosinoi kariye bro ro maya ke abdi ke bini tinio ran ke mo jotu business ro no bengona ke kung phimono ar phono 2 years ni ya go singke tinio bro ro bung maye abdi ke hamru ke success ung sabi pha ke puila wo ke bung YouTube bo bung YouTube channel kusambe English by ke kheo armo pando tinio subscriber rong ke tre ro abdi ro phono asu interest ung tha ya mami singke chungle Hindi se bisi ba ke nangmoni ba pando Indian ni ba langke abdi kung mo ba ya go singke bo popular kung na ma tinio company khusaya tonai jo toroni details no laye abuni case study kiya abdi ke bung Hindi ba ke khusamon ya go singke abdi ke tawle bung success no bia inge tawo bini YouTube channel lo bini chia subscriber chungna singke bo 2020 yo 12.1 million subscriber abdi ke bangye tong ha abdi ke subscriber of bung no follow khana amke Facebook ro tinio bini follower no chungna singke 30 lakh follower abdi ro ke tinio ungye tongo abdi ke bat thake bro pho bungno hama ye ke bungphono bat thake success umoma boro chung o ke bin income phaimo ke talo 15 lakhs abdi ke phayo cycle bono chung samaya 15 lakh chu hile arpo 15 lakh ni sa ka phungmayo ke abon lai tolale umaya arpo sa ka umayo abdi ke phaye tong ke bo bisir bo bini thio rang phaimo ke YouTube channel dio se phayo YouTube channel dio se bung ba thake rang mayu bo bung phaimong ke abuni khoi petre leadership funnel program ra unke business abdi ro phono bini business ra unke funnel bo leadership funnel program ra phono bung mayu abdi ke berono tinio kaukti ro react maya abdi ke kheti ro phono bung mayu abdi ke bung success ung ye tha unke tinio ro chung sen male tinio budi ke chung tinio kangal gori mam pharo thuipai thangpai mon yo go singpho chinim khasi jodi sa angpho success ungrane sing chungmi singkhe tinio bengbe nai thaima ke ungphiu arme chung success ung ya ke bengle chuno gona ke ya chung success ung pai mon yo go se beng chuno gona ke nai arba panda chung tangmo bakma tang to abunu chung sai ke se ne nawo arba ye chung kangal gori kya chai nai ro ang singkhe mampha proi am singke sunaroi inke treteng tonero phom khata bidi mami singke success le sau determine khemur se ang akhungrana ye sau thaye tinio sujomi singke hani success le chini thio che me ni ma to nai singye se to warang ba pando Dr. Vivek Bindra pho abdi kem pharo thoye matrik kya klarono lai abdi ke khokchi ye tripons ne khokchi me sabi phai pinam pho bini determination se sai muni ba panda ta ole chung tao bo 2020 ni under wala bungno walo bungno siamo ke award ro pho bung mai khau ye abdi ke motivational speaker abdi ke ba ta ke siamo ke india ole siamo ke bungno ke te ong ke bini YouTube channel ro pho Dr. Vivek Bindra ye tongo abro pho
chung bini YouTube rok chung subscribe ke ya bodi ke bini kauk ti kam rimor rok chung nai le mine nke tiniole bosu no no bezo to no joto be ke sale memole anke tre now boni khuye tre sin chumo to mi sikap de rok no comments ke menai abdi ke je mai mon jorang pho abdi ke no ni comment su okay video upload khenma no video ndi shire ni ma kenai inke now bo video ndio sasu pho lap mai mi sinke comments kedi anke like kedi abdi ke inke tinle bosu no na inke na zo to no khaksa ha bo video no na nai mon ba pandao